tun nai khan chingchi pa mifko chuan sial hok la khui thei lein khol mangin alo sor saka la khui thei tuite hi von that ani hnuwa ramchunga entrepreneur te hne na le phailama man zokin ape chhong le don ani mifko hian la khui thei tui sorba ka bai bing le ro twai chin te po siam chho zel an tumbok ani mifko in la khui thei le kan an chan le ta hlok maya awan ni thak le a hemi ZPM alo sarkar atang hian hei kan voi khat leina nia ama khan ministry masa khan abai nan lo la a chumi baru chu nikum khan kan tia kan ti thei lo mai don mo kan tia a khol lam pangte an buai de lek wang le kan tum angte duanga kan siam thei lo wa a process na le hi helaya kan man ruate i thak vel te le siam thatte lo ngai to ta ka wang khan i kan ti thei lo mai o mange kan ti la in tuna hian sial hok lam in har san nan to ka a lo thei lo vin ti hian kan han buai pui ta phota eng chen nge kan kal pui thei don a khol in eng chen nge min kal pui thei don ti hi a set che lo wa eng po ni se mifko chuan i farmers te buai puin hun mang dona chumi tan chuan ho tu te amal mal chu kan sei seng lo wanga mifko ina he tianga ma kan an lang le thina ta na mi changkai ti mai department changkai te han tan lan sam ka duwa abikin home department hi an changkai ya an changkai ti la apul min chan pui tu ti mai ang i mifko hi privatize tur ti te le ti top tur ang deuh te soina a oma wang khan i chu tiang chong kal pui chawani a vaireng te a mun ma lo nei to te po i home department in an changa chu congress un lai khan congress ministry a khan thazok tur an chena wangin home department a an pe a chu i assets transfer a kal tur ani wang khan ei home department in mifko a poisa kha aron chung tur ani ma se an chung talem lova chuan MNF ministry a khan chu po chu an ti thei ta bik lova chu tiang ani mek lai chuan tun ZPM alo sarkar hian home minister i kesap dangan i chairman ni nang hianin ka valenga chu ta chuan hetiang alo omani mo in watang kai pui don ve i buai pui teng a kalo buai pui chun zom don nia tin min tha ti chuan kan official ten thanem min ngai pui boka chu tiang anga anan buai pui tak nuwa chuan i asset transfera ti tur vareng te a mi ko mun kha a poisain kan dong ta chu mi mang chon thil tam tak kan ti chhota ni kan staff te thil i pension buai te pension poisa lo lak tur ang chi te la pek lo yang chi te le a khol siam than na tu ti te le i MR bill te po kha oma chu tiang ang te chon buai pui chawa anni ba ka hian home department ba ka hian supply department hian bu fai i main supplier chu an nei thowa ti chuan December sang ni som ni pali tang khan additional supplier in min lan ruata mifko te hi ta chuanin alo tangkai khop mai chu mi kan lep chuan tu na mi po hi kan lei thei phani tu na kan bu fai le pa tang hian thil tam tak kan buai pui theya i supply department tang te chunga po hian lom thu kan sei tak zeta abikin kan minister te le secretary le director te thane min ngai puya han har sak engam kan nei lai puin extension te min ti saka chu tiang chon min ti fel sak thina kan lom tak zeta khami kha tu na po hian bu fai a kan lep tia la khui le na turte a kho siam turte kan tiang che hian petrol pump po hi i nei kan tuma chu po chu kan lep atanga hetia farmers te nen thleng thei tura ruam mani kan tumani tuna petrol pump atan hian chingchi phi letter of intent kan dong to a ma kan la chho to a forest clearance kan nei to ba kan tuna hen kan han ti kan han vat tel to a alai kan ba ka chung de po chu khuan nom de lek chho chuan in kan lai chho thei tura kan nga ya kumin
hian kan hong man lo ni point kum thara ti ran chung kan hon man kan jinga chumi ba kan chuan ke chuma te kor thala ma te sai pum te kon pui te selling a te tiang khan land offer kan donga an ni point he tiang ang ruam man na kan han nei hi min lo tui puya land offer te han ni anon ti chuan khatiang ha pi motin kalpuya enge ni employment generate na ta na changkai takani chode po kan jinga chumi ba ka kha a hle pa I kan profit ve te po kha he ta farmers te ta na alo lu je aluan chua je thena turin le hei tu na po motor te ron kala diesel te petrol te an mamo lo thun nga thena tu rem chang ti lai na ya han a om lo thina chung te po chu rem changa I kan nei thei zel hi kai be se ni tin planning lampang hianin kan chief minister hi min tui puye me ma kan lo ma farmer so ne na in ni kan ni wang hianin ani hian kun na thok tu te hi angai vela angai tu a boi pui a tanga hoi san pui man lo ni chu tiang khop chuanin chu tiang chuanin hunam manga chu ga ta na thok tu kan ni wang hian mi he ngai ven em mai ni ya chunga po kan lo ma chuan hand holding atang po hian heng kan mun ma han ti thana tu le I kan tuilak na te han ti fel tu te kan achul kan man thei tu rang khan I poisa hand holding atang in noi som ni pali min sang som to a chu kan mang chang kai chho me buka amun ma po hi ti chang tluna thazok le rem chang chang kai tam zok ka kan man kan tuma tuna hian kan mun ma hian entrepreneurs le society an lot om to a ro pui le ni society ro pui le ni women society hianin ginger processing anon ti to a tin spices processing dang po hian ti do na chumi mun tan chuan helai hi alorem chang boka chu ba ka ginger processing ti tur dang LRT le midang point anon deal make chu ke ni hian aman I tam lovin ke mani hlong na tur lam ni lovin ain en kol chho ve thena tur hian I aman kan lo siam ve thunga tiang khan helai hi food park ani na ang le I atang kai thei turang man thei turin kan in buat sai chho me kan ni hemi tuna la khui kan ti zo hian I asal chho thei tur chok kan la boi pui man che lo mai the trial period kan nei do na rotwai le by being chin siam kan tuma rotwai chin siam kan tuma tin la khui po hi a china kening siam kan tum bokani chung chu kumin hian kan en chinanga kum thara chuan man ro chang tlung zok thazok te ya siama khatiang ang lotling taka kal chopui kan tuma I tun ma mi ko kan siat aya sang set le chang kang zok kha I mi puite pek chu le pho chu kan tumani ti hi